Kwa miaka karibaru irie nende na gishikumbuka kia North Imenti batuire na thina kwa mukiro tungata kumana na kwaga sibitari ria kwinabo onto barabo ithiritwe bukibatiga thine nende thine na ndini taka ikinyete muthia kumana na utethio barabo ijanite na kanisa Anglican Church of Kenya ACK Diocese ya Meru runguru otongerwa Bishop Dr. David Kabo ororugurite dispensary njere untere Bishop Kabo gitengu gya kanisa eje no kinyamo utethio kire antu bonthe na tekurumira ruteto wake na nikyo gituma ibejita na utethio bobo bagutungata bomwere. Kwa mianke mingi ndia karibaruriene North Imenti bethiritwe bakithina muni wa gibochi bitare karibu na bona bakiratimika kuthi kuraya guchotungata untu bura buringithite nkoro Bishop wa ACK Diocese ya Meru Dr. David Nkabura na ngwataniro ya utongore bwa kanisa ya ACK bakite chibitare ntureno kaingo barabata kumba kuthi kuraya batiritwe karibu na bo na nkuruki Nkabuna rombete atori baruriene gutumira chibitare no bwega. ACK St. Peter's Ruriene dispensary nikyo ntukwena aru atureaya nio ntubwa kureta sibitari nturene eji nyuma ya kuraithiriria mathina ya guku kuria sibitari iri kuraja na tuona turetere atori na kariba guku sibitari akue nitukwenda gwita atori bonthe na tongeria bathirikari tugwatanire ni twinthe turi amwe nikenda tumbe gukiria no kuria sibitari eje ginya moritani nayo no yete ya maingi muno ya kwira antu bugeta sibitari ya kwira antu bwaromberwa bukanywa ndawa ituye njeso noranagia indi ukaromberwa ukora shoka sibitari uthimwe na kirinda gitari baraba karugamira sibitari no na tukewe tukinenkanira services chia outpatient tukewe tukiona tukitreat mirimo yonde na tukanenkanira services chia antenatal clinic na pia rwanarura nini like vaccinations tukegwiriogo. Kutakuwa na specialized clinics na kutakuwa tunaleta wataalamu kutoka from time to time. Tutakuwa na wataalamu wa macho wataweza kunja hapa once a month wa masikio na bwa kari batithite gikeno kiao ikiraba kugabature kwiririria cibitari na thaino kiroto kiao gigukinyanira na bakiromba tuncho tututonge kuthingate kinyariri tukigwa tukenete muno tutura tweterete cibitari eje tureta cibitari kuraja muno turuma tugeta nara Katarengo akatugaitia town na njira cia naja ni withuki milimo ninge iguntu guku muno na iturakara tukiuraginete tukathithia tugakinyaga mutindo kana na ala charia ka guntu kungi turakara tukiura gibatu twakora tukori na ndindiri gatugakua matuthire ndi tutinywite ndagwa gwetu kanisa ibinge ciombe nyeri kwamberu kanya ciambiritie nithingate tububu ande muntu aja agetaga na maguru wejo kakundwa ndagwa no kora ngai abutharime na ndira makanisa yangi yathingate mutaratara jojo jwa kanisa yeje inyabo bake sibitari nya inge nkiripotera ndeto cia weru weekendi nio kambitaga ki Mutegi.